Om Swastiastu. Aradu para pamiarsa sinareng sami lugreyang titiang nunas paswecanide Sangyang Aji Saraswati taler nunas paswecanide sesuhunan sane melinge dari kiring tedung jagat melarapan antuk uncaran pengastung karo Om Swastiastu. Wet Inggih aradu para pamiarsa sinareng sami ditiang saking channel Mesugi gumanti mepungu atur ring iratu para pamiarsa sinareng sami mengatur banget suksema dakating banget titiang ngaturang panyuk semaning manah ring iratu para pamiarsa sinareng sami sani sampun pereside ledang inggian nonton kadi kewentenan titiang iri kiring Mesugi channel ledang sampun harasa inggian kadi keledangan pikayun niratu sinareng sami inggian pikarsa niratu sinareng sami sampun peresido kadi titiang kadi mangkin sampun sido titiang ring Mesugi sampun kayun taleri ratu ngajegang seni lan budaya dahat suksema sida aturang titiang Satya kuku sane gumanti kadi titiang rasa bangering manah api temawinan sat kadi asapunika sampun kukuh satya
iriki pemekas ring mesugi napi sana sakeluir sane sampun sida kadur ing ratu para pamiarsa sinareng sami lugreyang titiang ngelungsur ing ratu sinareng sami menawi wenten manut ring pikayun titiang nunas sareng sami pemekas kadi titiang matur ring linggih iratu sinareng sami cukut karo misimi sinampura sareng sami yenten manut ring pikayun wonten nesa ingyan kadi unteng manah didiang ring iratu para pamiarsa sinareng sami gumanti metetegar sikian didiang ngajegang seni lan budaya yate ngajegang gegitane pemekasane sampun ketami ya adanya suara Gita Santi dumadak melarapan antuk gegitan kadi mangkin presida ditiang rumasat nangun yadnya mengingyan kadis mangkin presida ditiang atur ngaya rumasat ditiang bakti dasarin antuk gegitan rasa mewanti-wanti ditiang mapinunas ring suku ditiang sareng sami nabe sareng sami sane sampun paradnyan widagda ring daging gegitan ledang ngicinin ditiang piceket taler ledang iratu sinareng sami ngampureyang rikanyekan ditiang nagingin inik daging gegitan